Malo le soifua Tala Fou o Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia. Wa ia ina nei le TGA po le Therapeutic Goods Administration a Ausetalia se tuipui le Moderna mo tamaiti. O pepe a matamai le taiono masina anga i le 5 tausanga wa whaatulanga e anga waa mo le tuipui le Ausetalia nei. Whaelo mai le 7 News se whamtalanga le TGA e peona wa ai tamaiti e mātutua atu e te tau fo na maua le pui ngā whanau mai le tuipui lea e mai se lava i le tau fia o le whata o toria i wharamai pe mau fo i se ola. I le taimi wasola sa ana o tamaiti e mātutua atu nei le 5 tausanga na mawhai o na maua tuipui o le COVID se furuiba mai le tau mate o le maua mai o le wha maoninga le so o le ataria le leia le toa tele o mātua sa turi roa pea se fesoso ani mo nai whanawiti e pui mai ai mai le wha mai. E tūlanga e se fo i seisi whaalavelave ua liputia mai Queensland le vasa nei, o se teini talavou se furufitu tausanga, lo i se tūlanga tinga ina ina ua whetaua ina mai, ua tatui se i tulo e lona tina. Pai mai le ripoti mai le ala fitu, whetaua ina ile tau mawhai le tina e whaao o le oti ilana tamateine, ma muri ai tau mawhai e whaao o manu ai ata ia lava, ma le whaalavelave o liputia mai le o ngā tono Queenslandi. E tolu surono tausanga o le tina ma ua moria i le tau mawhai e whaao o le oti ilana tamateine i le fiafi la wana nafi. Pa mai o seri e lua sfuru tausanga sa ia i le whale le taiminea na tau mawhai ane ta ofi le o sofainga ma o lo liputia fo ina o sofaia fo i ele o lo tua ia. Le so wata ua tula iai ia le tina le le whamsinonga e tari morianga ai le ufa i lua mai le mafuanga o le whaalavelave. O se taawale me taalo sa whawhanga, wa talitun wina o le mafuanga leo le afi na sa sawane, i se whale ua matua i wha leanga ina uma i sini. O le vaanga o le tine mūnanga i ane le e whale na afia, ma whaia Iesu e suenga mai lo ai, o le taawale me taalo lea sa whawhanga, wa mafua i le afi. O le whale i le pitonu o Marylands, ma o le itu e whaaftai ai, o na sa whaasau ina mai le tamai taimani tamaiti se toa rua, ina no fua i lea no fuanga i Bowden Street. O lo wha wau pia whautuanga me le tine mui le tunu, ia siaki le leitulanga o masini e wha o ngā aile e le tise, ma ia mauti noa lo o olas mau kalam so whale a wale saunga le mō. Se manu masalo e ono aria e fo i seisi wha alavelave le aiosini le basa nei, pe ana le maua le leo se tasi alii, na anga i atu ma se whana wa mai au tuina, sa ana na atu ilo na ofu i le taulanga i sini i le asona nafi. O molia nei o ia leo ai mai o leo au na nafi na tau fia i leo le tangata ina wanga i ese mai ma se no fuanga lai se nei nei George Street mai na ua whaatino so esu e ngā leo na maua i lo le whana lea whetaua ina i fo i ma le maua le tusa ma le tolu tesi ma le tolu kalama o le fuala au whaasaina ono tesi ma le ono kalama o le aisa ma le lua afe se lau o se tupe na maua iai. Na whai ai lava o na morianga e valu i le asona nafi, ma le taliaina le tarosanga, le tarosanga e te tala i tua, o fuafua lai tūra i le whaamsinonga i le so. Ma le tala mulimuli, wa tu ina atu nei se tusi i mātua o tamaitia o ngai Victoria, e sidia ma le tai valu tausanga le mātutua, una i ai le whaia pea o tali fofonga pe a ngai i a onga. O le tusi mai tō tino o lo whai masui o whaalaputonga tūma oti ma le lautele a toi ma o ngā Katoriko wa tālasanga i nei leu na ia o le nei tūlanga mo le saunga le mua le whanau mai le toi pēsia le COVID. E le o wha maalosia le tūlanga le malo peitai whai mai le matanga luenga wa o ngai le tusi lea o le tālasanga lava iena ia whasosoani i tūtau le puipuinga ma le wha tia o a fianga o le wha mai. O lo wha mawina fo i tāra sanga ina o tamaitia onga e whaia tali fonga i no fuanga mō whewa inga lau tele. Wa wha o popo pēr lea wha i o tangata e a awhia le COVID se furuiba i se tete umo o Ausetalia i le teminei ai le ngata fo i leo le whautua ina o le mamano lea tunu i le toe pepesi malosi o le fulu maasani e pe o na iai ma ua siri atu le onga o na awhianga i le teminei na i lo tausanga e tele watua nai. Tala nā le radio Samoa, mō le nei au auli.